مولانا على مقصد على الأولى وآله أهل الولا مدركنا في الآخرة مدركنا في الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayang sehat baru nggak bunganya juga tadi mata ayah anu bingung ke ayahnya subur sadayananya pemugi ayah dina ginanjar kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana salla alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa wa khassana wa habana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhir ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu biwalimati urushikum. Sabadana manjatkeun puji kali syukur ka zat Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah ngersakeun ka urang sadayana tiasa kemperiung mumpulung di ieu gempangan dina raraga tahadus bini'mah tasyakur walimatun nikah kersana pun anak Ceng Munir sareng Neng Indri. Sholawat miwasalam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna tabi'in itba'u tabi'in malah mandar ugi ka urang sadayana pamugi dijantankeun umat mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat oge dimulyakeun asatid wal asatidah para kiai para ajengan guru-guru mobil khusus kersana pun guru Ustaz Juju oge pengersana pun guru Ustaz Agus Ainul Yakin anu pamugi ku Allah Ta'ala diberkahkeun elmuna dipanjangkeun yuswana tiasa manfaat elmuna pikeun urang sadayana. Oge nu dipihormat aparatur pemerintah di Bapak RT dugi ka Bapak Kades Desa Ranca Bango. Oge anu kusim kuring dipihormat tokoh masyarakat wabil khusus Sohibul Bait Bapak saha itu Bapak Karna Hidayat oge Ibu Icah Komariah kum sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sataacan dikawitan urang maoskeun heula Al-Fatihah wabil khusus kanggo karuhun-karuhun urang sadayana di lembur ala hadihini atau ala kulli niat salihah wal hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli kiram wa ila arwahi hadzal maqam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum anna Allah ta'ala yaghfiru dzunubahum wa yunawwir wa yuwassi wa yarhamuhum quburahum bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim. Sarang mangga. Iringan ibu-ibu. Bika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqaddahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman